Enuanom adofo enenso eyemu nuaba Queen Elizabeth na mote nka. Asem a meba beka ene se ne wotie bia no nyame na yede ebowo. Enfere se wo de wankesa wo picture ebeto Facebook profile so. Adekronti a meka nsa ene se onua bi ede ne ba picture etono Facebook profile so. Na bema bi ehun picture no nani eyede agye ne ho. Eno nti omumienu ebenya anyokofa bi ewo mo ntem. Na bema no so enya nware ye. Eno nti oka kire nipa ne se nani gye ne ho. Oba bia epe aware nti no okaye no nani eyede agye ye. Na oji eyede etumu. Oyi na bema no epra ne se obekọ na wakwakoye ne ho ade. Na mra okoduru Africa no nipa na oba behia no na one na kofie na nipa no eni afiri kakra na emu na boy no ebisa no se na meyire na meba beye ne ho ade no owo he na mama no ka kire ne se eye mmea na boy no ka se dabi picture na meme wo no ensew entinye wa na mama no se eye mme na wo ba be ware me na boy ne ka se dabi ntumi nware wo na nipa na owo picture no so na mepe no minti na wo baaye nti se wo se wo nware me de a ende ye behwe nti ma boy no bufuye na opieye na emra a okọ no okohia mame bi na ochia no na oyi picture no kire mame ne se wunim sa girl no na mame ne kasa minim no na aden no se o eye madamfo na mehu na ache na mayira ne number nso eno nti na mebisa o no na mame ne kan se me momu de mini ne number na nadamfo ewo ha nti mayenko na menje ne number ema o na mpa na mame no ekwaje number no ede ma no nti boy no ene girl no ekasaye ekanje asini nyina akire girl no na boy ni bisanse na wo he eno se jama onu nti na me mame esoma no wo ne sister ho no na ekira na mbesa ba back nti emra girl no bae omukohyiae na omuprane emra ombede ombeya ware no boy ni eka kire girl ni se ema wo mame enti se mbeye wo ho ade ede wako na girl nso age tu mu eno nti ne mame anti omuye bibia secret na mere no so ya boy no eye no ho ade na boy no ayede koye nti anche bia na boy no ebefa girl no ede no ekoye nti ase se boy no agya no akọware ne ba nti okọbọ dua eku boy no na mra boy no wuye no saman se enam wo nso enti na mawu enu nti memfa wo ho enchew befa girl nso ede ekoye na mame no so ne baba akopɛ eni girl no afi mame no enu no ho wodi a woyede oyeye enti besra onu a wotie me se wankesa wo picture fatu profile so sedia woti bia no nyame ena bowo ema ye nye sa mistake ne bi ema ye mfa ye nua picture emfantu ye profile so sedia ye tibia no sana nyame ede eboye nti se be ma hu na so opewa obepe sedia wotie no na nye ayirowsem amaye ade mama oletiem lamba zereke ange ni nyani bi okane a mama yeye ba ha dwoke ne mawela ebe mumo mrekla anze momkonde maglela ade mangale bi vari oga photo vadore Facebook profile zo na nye bi munu photo ne na onyi real photo ne awon na oni ahane ne dinde oye ehurere edwoke na odanko ane onja gale unke orosomo obudebie orosomo osuro nyamre orosomo obro nwazi ehete onye ehurere on amane na ovodro onyunu ke okureke oba oyo omudebie na ori oduru ho ehete oduru aja kanoko ogare suru ahnamu ayala ani onye vi
na obizare ke na doye menwotin da meke bialala ho hweke yekojusu no ebanwu angba no ko pavleri aduru no na bo jurusu no na pavleri bizare ke na awuraba mo motia memalela owoni na ozere ke imale medame no han ke cheche oyiri foto ne ogo hwegale ne ke foto eka onzoho motite dawo na gale han ke medamio moti wo gara mo gara se kure se ngure ebajame na pavre han ke mi jawa onya bo o santi ale ke foto no mo moti amama gara te male dawo na pavre ve yare o shoni bag ovindere mo okola onwure gale bie na oyeli debi oyiri foto no wo hriere ke foto ika ezianenio na ozere ke meze ahnene no mumu menai number dizuatio owo hriere ke mi gonwo na munu ilashe yemi miri number esheti amamre bizawa no han ke ogun bi owoke esheti mbari number mavuma gbanoko gale ne vare osio obo yele oyo oriere kekura ne number ovo manu pavre na pavre lari yasi ye ohoria eshio ostatrike onekakura ne tinde no ohanmo ozire mokutu oriere kakura zere ke esheti ye me mame ezuame wo sister wona hania na himaye mbaye zo na mbaga motime ba banwo so obi abrechi motikakura ne anyiriere na kakura ne galela ono pavren beja na bemunyo oyeri anyiriere omarbe pavre zere ke mama metike me ye nwude bi mavo ma ho na hablega no kon ri adunua ehie be hihel be program be de be biala beto trubeni nyane mo kotu boy na meke no juice na be jarbo be jaba nwa ye nimeke biala ye pavre zare oyenzon ohore abutia ehie wo no de yo ava blega no kon wo horia brani amai mami ayenzon andile kono pavre ni bobo bemu bo na beja na hie pavre na avare blega ni ayenzon vai horia mai mami bobo andemore efia na hie mama na dele lo sebio medam yoru amonzo ye gare africa wan gure me wan jame wo jamaga over wodu adane ani jina ken na mepa gale no wo wari amone ohun pavre ni meka mo pavre wula ye nwom na noko ga bore kakura ni odan ko nzeni ohun ya osanti aka oru onzo ye yezeni ye yuwa na gale no nunu yo osanti ala ke oga kompe imale kakura alen na gale ni onunion kpere pare na bazere die mamale ni amlake kesi mwa dibi alala nyame ya nzoni aborowa mesenyane ke ebavo foto wado profazo mesenyane ke ebavo foto wavado wodebiezo amayo nwu ya hanke nwunyefe esimo edibi ala erinyame abodie enegale onye doyo bi ala nyu ogako muza yenzon iviosa ona mistake monzo na oye na nga boni bobo ya reklamake egamu wo over photo wodo debiezo na nyenye nwuna efure na obi ya jaya boni ya yenzon esizon ya adanene esheti mbazreke mama ye yezon mistake ni bi na kesimo ya dibi ala la nyamre ya yenzon abori ya mama yesenyane kesimo ye dela yenhura yenga vai foto yenga to ye profazo aba me vietuzo na nyenwu na okuro wa kesimo dibiala obaguro zohane ala adiema mole tiemla bazroke maye zohane mistake ni bi na yemu ala yere nyamre apodie enano ko bedi ma Queen Elizabeth ye bedi onela na bazreke edo bia mo ani Queen Elizabeth program la meke bia ala ye melenzerele metubenyunwa anga be subscribe be mam ameji mamo mreyela mahora ma yenzon mahoso maye medabasi mi yebemo krobo fure mo koti eziye baya